Pemirsa taruh runtuh kepanggih ring Tabanan tanggal selai Desember. Kauningin siri tunggilnyane ngerusakan tigang toko sane wenten ring DTW alas kedaton marga. Nanging ring kawentenan baya inucap nenten kantos ngawinang krama sede. Wantah krama memocol kantos 50 juta rupiah. Anutin data sane kapupulang BPBD Tabanan, taruh runtuh soroh kedondong punika ngaonang tigang toko sane wenten ring DTW alas kedaton sawetara galasiki tengai. Taruh runtuh taler kauningin kepanggih ring kecamatan Penebel, Pamekas Rimpura Pesimpangan Dalempet, Desa Senganan. Baya taruh runtuh taler kepanggih ring Balai Paruman. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Tabanan Putu Trisna Widiatmika maosang ngeninin inde usaha nampenin pangrauh baya punika permangkin sampun kedap-dabin oleh tim reaksi cepat BPBD. Trisna taler maosang inde potensi taruh runtuh punika kekan tenang kantun Ageng Sengkaning Angin Barat miwah sabeh deres kantun Pamargi. Baik ketandane nguduhang krama mangda setata waspada tur yatna. Puspawati Bali Pos Nguningayang.